Assalamualaikum teman-teman. Wow, ada apa lagi di sini teman-teman nih? Wah, coba kita lihat lagi teman-teman. Wow, seru teman-teman nih. Ternyata di sini ada ondel-ondel pocong. Wah, ternyata dia menyelip dia pohon teman-teman. Wow, ada boba juga teman-teman. Wah, Doraemon. Wow, ini ada boba teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel ternyata teman-teman tuh. Wah, seru teman-teman nih. Wow, ternyata sini ada Chan juga, Ipin dan Iupin. Wow, ada Baby Monkey juga ternyata teman-teman ini. Wow, ini ternyata ada Doraemon, ada Jarjit. Wow, ada Opa, Piji. Wow, keren teman-teman nih. Mari kita amankan dulu ini si Doraemon teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh di mana ya? Oke teman-teman, kita taruh di sini saja teman-teman nih. Wah, seru nih teman-teman nih. Wow, ini apa lagi nih teman-teman ini? Wah, oke teman-teman, mari kita amankan si Mailnya ini teman-teman nih. Wow, mantap teman-teman, ada Mail di sini ternyata teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi? Wow, ini dia si Opa teman-teman. Wow, ini ada Opa juga sama Jarji teman-teman. Wah, keren teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi di mana ya teman-teman nih? Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Wow, apalagi di sini ya? Kita lihat lagi teman-teman ini. Wow. Wah, ternyata ini ada boneka Squid Game. Wow, ada boba ondel-ondel pocong. Wah, kita amankan Squid Game-nya dulu teman-teman. Wow, dengan si boba teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi nih teman-teman ini? Wow, ini dia teman-teman nih. Wah, kita amankan si ondel-ondel pocong. Wow, keren teman-teman nih. Ternyata di sini ada ondel-ondel pocongnya juga. Wow, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Sekarang kita amankan apa lagi nih? Wah, ini dia teman-teman. Kita amankan si Iksan. Wow, keren teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman ya. Oke, apalagi teman-teman? Wow, ini dia teman-teman ini. Boneka boba ternyata teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Boneka boba besar. Wow, mantap teman-teman nih. Wow, ini apalagi ya teman-teman ya? Wah, ini ternyata ondel-ondel. Wah, keren teman-teman nih. Ternyata ada ondel-ondel. Oke, kita amankan saja ini si ondel-ondelnya. Wow, mantap teman-teman nih. Kita amankan si ondel-ondelnya ini teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, mantap teman-teman nih. Ternyata ada si ondel-ondelnya. Wow, ini apa lagi teman-teman nih? Kita cari lagi ayo. Wow, ini dia teman-teman ini Baby Monkey. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini yuk. Wah, kita ambil saja nih teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi di sini. Oke teman-teman. Wow, ini dia Ipin. Wow, keren teman-teman nih. Kita cari si Upinnya ini teman-teman. Wow, ini dia ada si Upinnya. Oke teman-teman, kita ambil saja ini si Upin dengan si Ipinnya. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman ini. Cukup sampai sini pencarian kita ya teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe teman-teman.